Lakhang koi rapo nili PMC constituency ke parlo koila mati havar wo phong asar mi cardio pani college principal kiki boma bangpu Boson Rongphar non Kevangji assembly elections bangpu kelik along lakha phari siran ner ke Bokajan LAC pen MLA bangpu kelik along kachipatti dunjia phan non head jong thang ni phai clear ni Guwahati rongsopi BJP sai hemalong chuningri alo chok pontanglo Boson Rongphar alang li non amat pani college principal arpu ki boma bangpu ponta alang li bihe ka kopenta KSA along arpu ki khidu na bangpu rong room don rap along ki so de rahut ning ka rong amai ajara party la pen ajara dhorompu black clip pin pen rod size da claim boma bangpu alang li inut aning mesen bangpu kai keta radatum ajara ki song along ta karjab dun kithir kluk bangpu mate chiki klong la pen ing tang khringa song japo ajara sai ta claim thek yadaba lasting non pong jong si radatum ke theki dinga tum jong si dang charap cheto dun poloti kai keta radalong si doverji radatum ko pisia ke nang ma rad si ke the la pen MLA ticket long lo poloti ake haita ke hailo athe radatum kai keta neli long do puta chethan pon so that Bokajan LAC pen tiket kehang bukan application bang ada bentuk kalau tolong so kita ambil Kekantar hari ini tarik truck hari ini Assam Pradesh BJP office long Kevangji truck Assam Pradesh election formality party separately kehang lalu jadi application jokun kan kasi ada kecok unten pakai ini part positif loh ini by data kedua kita ada data sudah dan ini party long gitu involvement dari primary member pen BJP block pemdorong chairman pen district committee Nili pen seming tikathar KTV News